What's up, good morning guys, no? Kanang unsay oras ron, alas 11. So karon natay ride man tutog Aswagan. Then ga-prepare pa ko sa tuang pagkaon, giluto ko. Oh my god! Ay para natay dalo na niya. So, nagluto ko kay Maragwan may larga daw. Tong kauwan si Edward Mangulan, kasmit na ko na, suki ng sikad. Then magluto taog sotanghon. Wow! So, gusto mo kong sabaw-sabaw basta mag-ride ko. Tanaw lang ma. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody. Yo, ngita po kayo. Every time mag-ride ko, sudan ka na sabaw. Kaya no, stress tayo na. Okay. Ami mo kang kaya ride basta magkuhan. Sabaw mo kan na rin. Boilo rin kaya na tubig, sulod kayo mong tiyan na. Basta ride, dili kay kagutumon. Okay. Murang karoon akong sudan. Tuon, kawan ako eh. Kaya, tanghon. So, punta kaligo na, alauna kong ride. Then, kapit na sa mahuman, galuto ko taganton. Kaya wala smother na rin, smother. Maglaag. So, pagkala pag time smother, maglaag. Ayan, pagka kabalo mag-ride taron. Gulin na panik, sabat na naman! Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Kapit na siya maluto ha. Ayan mo sa nato, pabukalon, butngag. Bitsin gamay. Kano na lang. Kumera bita to guys. Then asin. Asin. Gamay. Templado naman itong kanan karne kay. Ikan man siya itong kan. So, itong kanon, bidaw. Okay. Pagkaluto. Wow! Hinayan. Tamis man. Gago! Tamis lagi nih. Silbi nih. Meanwhile, Mga tilawan atau kontro ah. Huwag nga na ako kasi. Yate, tamis pa na itong kanda eh. Bitapa eh. What? Halo. Silbi guys, tamis good. Kung nagkalima ako na eh. Eh palagi gautan na lang ta. Pero okay naman. Harisa na yung ginamos. Thanks kayo. May asin. Then okay na ni. So, luto na itong guwan. Okay, magkaon ta. So, wait for a minute. Something init pa rin itong pagkaon. Abog na ako sa tatwa. Manigo na lang sa talaan. Anak sila.
Kadaot na ng pagkuman yung mukhaon, maligo rin ka na yun. Kadaot na. O karon maligo na lang sa tama sa balay. Patag tuwalya. So muna mong balay. Kanya akong kwarto. Wala na human. So, ay nahuman na ni siya pero kulangan pa ng mga design gubot kaya. Yung kuon rin. Yung gugup tuwalyam na. Kwarto na squat ng mama. Kung inahan, lakaw-lakaw. Palagot sa tato. So karon maligo sa tanaw. Ligo ta. Kaya matatag. Paswagan. So, bye. So, karon mag-prefer sa itong foods. Para itong pagkaano. Na, pabugnaon lang sa tanak. Ares ka na. 1 hour later. Manan ang tagligo, no? Manan ang tag-ilis. Tekaon, sa magkaon ta. So, suot ako karong kanimbura nga sa nina. Inatag sa igagaw. So, silulay. So, kana, hilig ka na siya magpabulrap. Ayun sana, magpabuto ng balon-balon. So, mingaw ka nga jersey, kaduga-duga kita wala naka-ride. Then, mga on sa ta. Kaon sa ko, guys. Bye-bye. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay,